Hello, muntina kana mi piti hazo sina bon sabin ni tha pha salam khen pibe tu ni se Facebook adinga reels ka sim de ham katile mi pi nui na the entertain ga bol de ham to na ho ga sim de ham ta ka ki go to chatle news ka za in he se news ka za chen ka thanop na jo si adai thadi ajing hi a chu video cham cha he ka hin sim he in he se news ka za chu kalung thima ipi hung kilangam itia hele Florence le Olivia Carvas a phaya na tongte ni lungsit na bihela arambai tingol pasal ta asalit ta hon kichit na ne wa tha ho mira pai bi hona mat wa arambai tingol ho kon a pi do ho hilo le David Thek mar alol atan ho chapang thathum be anu acha ambulance nga a hali ho a hilo le inu meite niu kewa ka in ho phai sunga mi pi in chata ale gal hang san tam ta he theilinga zirbam langa thi ho a hi an khulang saibol post langa thi ho a hin tu ya along ki mulo phai langa kai tha ba long ki mulo jong omin chata ale amuna hin front line ho hin gal hang san iza nam khat I cha no ben nu naw chapang mei chapang jong iza nam khat re mei bol pi oven ai tha pi ove ti he kalung thima ahong kilangin kapuna he azing yang le cho che he sa hin tam ta ki se hi yang le ke sa nga he so ke o hi in tu na ka thu za chu ipi ham ti le KZC kiti cookie zo council ai ho zo se organization ai lo le association zo se thakhel dinga government ta ki ho dinga ini sim do ini tun do ai ho ni sim do itun do yang ti dei po na hong ki phut do hong ki tung do KZC cookie zo council kiti hi tu ni ho in MHA Government of India Ministry of Home Affairs to ki hon ane hanin ane uvin che ki ho tha naw che hi le SOO extended akibolin ti che su group mon na government ta suwa omna extend akibolin aphat wang ki sei po in chule National Highway to Kangpokpi Kangui lam thong kho e hon lam lim panglang ta hen kho chulai lam pi rong khong aki honge ti chi ki ho tha na hin nei ben ke ja silam kai min ki phai hi jang le new sa chi mo so ke deu hi in za chum chuma konin anuk naw sign ki kai ho jang imu ovin a hi chu he ta han lang a hi lo chu hi ta yang le nuk mo wang ka sa le jing in na ni che ka za a ka sim da kon chen kalung thim he anuk thei ta pon in sa thanuk na jang ka nei thei ta pon real sim de ka ti yang cha ni tia chu news ka za a ko na chu ka nga ado a hi ta an kalung thim he tong kha le jing so pi hi za a thi nu nga a hi lo le mel se ta ke tha nu nga ga lang sa ni za nam khat I chan nu nga wa tua cham lo ka kum ni kum thum dak chi gu na la ya cham ni sei the ho he ka gel le angol hi wam akicha hi wam alung niau hi ham alung len wa li hi ham khan kho he hi ham ti he namni pi te hi en lam kai ho zo si hen do nom na khat ka hen in kai ma personal a ko ni ni che koi ma noi sin le mudan azong ka hin se hi po in kalungyal no mo wala le hi che media mang cha a hen kalungyal cham cha ka hin phone da hi na cha ka sei nom pen chai le na hon ipi na gyal wam wang chu ka he po in kei wang chun National Highway 2 ki hong han lang 3 ki hong han lang 4 ki hong jong le kei lung thim wang ha ki hong thei po ti he chai na ka sei nom hi sei khil sei wa ki ngai da mote ki pa